Muthia uria withiritwo ari inspector wa borithi Japhet Koome na arikite guchieberia gitine kiu nyuma ya muthutira Joe Mukatha kumutindikiria kuthithia ntobobo. Koome niwe wabathatukarira gite giki kuma Meru nyuma ya Samuel Arachi na Matthew Itere. Indire Japhet Koome Nchebere nuwe wengwa na ne atethetia Meru hari gitine kiu gikinene. Koome berete gitine onde wamba bwandithia bonekete guchokera na gutabarukia bubunene Meru. A senior officer, not below the rank of a senior AIG. Tariki 8 mweri jwa 11 mwaka jwa 2022 nirio Meru yonere munyaka na gukenera gutarwa kwa Japhet Koome ta munene wa borithi. I, Japhet Koome Nchebere, do swear that thiguru ya miaka iri nyumene Japhet Koome Nchebere na achieberete gitine ntuku imwe nyuma ya kathanju ka Rais Ruto kugwira kanju yawe ya minister. I will be announcing additional measures. Kuringana na barugere tumikire nyomba cia nteto Rais Ruto ugite netikirite guchieberia gitine kwa Japhet Koome arakanya kawe na ndiga kagwatirwa ni Douglas Kanja uria urari munini wa Koome kwa kanya gutaro kwa IG mweru. Amwe na bo giutate na umenye boba baingi terore ya mbere mugongo jwa Mumiru kuona munyaka kugwatira giteke munene wa borithi wa mbere ari Shadrack Kiruke uria waigite giki gatigati ka mwaka jwa 1993 na mwaka jwa 1996. Bange baraba kadirite giteke kuma kathetuka Mumiru ni Matthew Itere na kinya Samuel Arachi. Kiuria kira kinene nandi nire imbie tumite Koome ajukieta gari riri kagitene tagaka. Mathina ja Koome jomba kwirikana kumania na borithi gutumira inya inene kagita kamandamano ja Gen Z. Untu brabo tigirite antu nkabona banje cha mwiri na bange kinya batete oturo. Tutari na sila ote muntu inyomwa avetere kwithira na ithimu te muntu avetere kuwa na ringi lakini thirikari ni aturire yanjire kwela bullet anyhowly na yethire affect some people like this. Bunge burabura tete thina ije no borithi kwirika guteka utae bamwe bambe umbithi baraba sitonya thite na maandamano muthuro juju gituma mbe umbithi kuinyiria no mwanka Koome achieberie kwamba Kenya ni yetu sisi wote. Kiuria kingi ni ri miaka iu iri Koome thiritwo ari muthigune jonene borithi Meru igunikite atea. Bamwe ba Meru mbere ya kinya achieberie ni bethirite bagitariria kurega kunganirwo kwao ni uria Koome atithiritwo agitethia kiri kunyia mpithukiro ya maitha ira kwa miaka iri mithiru chitigirite antu kathomba bakuite banja chemiri na magirija ndithia kuiwa. Thirikari ni tweregethera tukaritie nethirete ya turia itwira ni tunenkerete antu banene betu ite antu banene betu ite tutire antu banene batubira muciari uracoka kia biantu cukuru ni ng'ombe awatagendia ni mburi. Bwana Koome umite Meru wa na tutawi iko kinya na atu iko impact yeku na ground no burete kwethoge ya ground yaro antu betu borawa askari borawa ng'ombe cheyo wa Koome burete kwethoge kuma Nairobi na helicopter na weya no menye imbibi kure antu betu na no ndukinya we Mumiru no ga guthote Mumiru athote na matunda kinya ndiro getho watima antu kerira Meru bakuthetera etha Meru bokaritie ubakaritie bakiurawa na we munene oborithi na we ga guthogura moingwe resign kinya ore kaneneo no ntoge agwethera antu betu na akatukua rekaneneo na president ekire nya Mumiru ngi aombe okari into bietu ana betu baraba noruru na into bia Meru. Kuma gitine kwa Koome ni gitegi kinene kia bithatu kura Meru nyuma ya mithikali nturi na Profesa Kithure Kindiki kwa uno murango ni Rais ntuku yegoro na nandi bagwetera kuona nura gugakara kiri ntuku ira chiejite.